Suma sakala, oh mila majčice mori, ne mi si dala. Oh mila majčice mori, ne mi si dala. Ja sam Alizoti Hatim iz sela Orčuše, rođen 32. godine, prvi pevač, odnosno puvač goranskih pesama, davnih 65. godine. Pevao sam za Radio Prištinu, konferenca bio Lorenzo Antonio, a muzika bila Kolj Balja. Imao sam svoje pesme i dan danas se pevaju, od kako je Kvor došao, moje pesme se u Dragašu ne pevaju. Predeo Gore i Dragaša najjužniji je deo Republike Srbije i graniči se sa Albanijom i Makedonijom. U toj sredini živi etnička zajednica Goranci. Posle dolaska Kvora i UNMIK-a na Kosovo i Metohiju nastaju teški dani za Gorance, čija je jedina krivica, kažu, to što i dan danas ne kriju da su lojalni građani države Srbije. Odanost državi skupo ih košta jer su neprekidno na udaru Albanaca. Da je priča o multietničkom životu samo obična farsa, jasno je svakom ko dođe na Kosovo i Metohiju i uporedi život Srba i pripadnika različitih nacionalnih zajednica pre i posle dolaska misije Ujedinjenih nacija u Južnu pokrajinu. Osim fizičke i pravne nesigurnosti od 1999. godine, Gorancima se oduzima i pravo na jezik i obrazovanje. Apsolutno su nas problemi pratili od samog početka, to jest od završetka rata od 1999. godine. Na samom startu pokušavalo se da se na svaki način eliminiše nastava na srpskom, međutim uspjeli smo da istrajemo. U tome nam je i UNMIK, moram priznati, na početku pomagao. Bilo je nekoliko UNMIK-ovih uredbi koje su regulisale nastavu na srpskom jeziku i zahvaljujući tome nas je i održala na ovom prostoru. Međutim, poteškoće nisu prestale do dana današnjeg. Naročito su izražene u periodu otkako je na Kosovu uvedena reforma, jer se po svaku cenu nastoji da se goranska zajednica prinudi da prihvati kosovski novi sistem, iako je onemogućeno školovanje pripadnicima manjinskih zajednica, što se tiče sticanja obrazovanja na fakultetima i višim školama, iz razloga što se nastava na Prištinskom univerzitetu isključivo odvija na albanskom jeziku. Stoga su manjine, ne kažem samo goranska zajednica, već i pripadnici ostalih zajednica, isključivo upućene na region gde mahom nastavljaju svoje visokoškolsko obrazovanje. Najgore je, ističu, to što je u njihovoj nesreći učestvovao i nemački KFOR i mnoge strane nevladine organizacije. Da vam kažem, posle dolaska KFOR-a ne možemo biti mi zadovoljni. Jedino možemo malo biti zadovoljni turskom KFOR-u koji ipak nas podržao i ostao na ovim područjima. Inače, od KFOR-a, Nemaca i drugih nevladinih organizacija ne možemo biti nikako zadovoljni i nikakve pohvale ne možemo imati. Druga stvar, da su nam Nemci ovdje dolazili, čisto mene su uzeli stan iz Dragaša, koji sam ja bio useljen u stanu, otradili mi ženu amputirane noge. Dan danas živi u ovom stanu tu Albanac iz Albanije, iz Kuksa. Pa eto, vidimo sad koliko taj KFOR u stvari radio i šta je on mislio o nama, Gorancima, koji smo vrlo bili vezani Srbije i Jugoslavije, da to kažem. Pre dolaska pripadnika međunarodne zajednice u Gori je živelo 25.000 Goranaca, dok se sada broj stanovnika sveo na svega 7.000. Albanci čine sve da Goranci, kao i Srbi, odu sa svojih vekovnih ognjišta. Otežavajuća okolnost je i to što su i geografski najbliži Albaniji, odakle, otkako je otišla vojska Srbije i Crne Gore, granica ne postoji, pa u Goru i druge krajeve Srbije neprekidno dolaze državljani Albanije koji meštanima kradu, ali i otimaju imovinu bez straha od kazne. Iako vam je tu Dragaš
pred vratima vam je stan, ne možete ući. Ne možemo nikako ući, dolaze oni, čak što više rešenja koji sam imao, original rešenja. Srećom je ostalo ono što sam imao, onaj prepis vršio novo. 15 puta možda su kvor uzimao i ono se imao, ali ništa, to bez pomoći. Čak što više rekao sam ja, ako niste vi u stanu, to da vi oterate iz stana, onda ja ću biti. Oni su meni uvijek govorili da ćeš napraviti problema, da ćeš ono, i tako je to ostalo. Ulaze, granice su slobodne, čisto mi smo ovde, kako da kažem, okolini koje ne možemo ono nešto i da hoćemo, ne možemo nešto tražiti neku pravdu. Čak što više da vodimo neke sudske sporove, nemamo kome da vodimo. Čak što više nemamo. Mi smo uvijek krivi. Šta god bude da nam čoveka ovde ubiju, nemamo kome da se šaljamo. Mi smo, kod da smo ga mi čoveka ubili, a ne da su oni ubili nas. Čak što više imamo izgoru ovde da su nama ubili 20 goranaca. Ali kad je mene on ušao u stan, on možda uđe, znaš, i ne znam gde. I onda smo stvarno u jednoj teškoj situaciji, dok, eto, nemamo vojske, nemamo ono sve, znaš, kad se to nema, onda čovjek mora biti u bojaznosti, u strahu i ono sve. Taki su naši životi. Vaš život se totalno promenio od kako je došao UMNIK i KFOR na područje Kosova, tako? Pogotovo. I ništa nam nije učinio, niti UMNIK, niti KFOR, ništa. Baš za ovo selo. Ništa nam nisu pomogli. Vrlo teško. Ne znam kako će biti, kako ćemo isplivati, ne znam, ali trenutno je teško. Ovde, da li ste bezbedni? U ovo selo jesmo, ali dalje nismo. Prema Srbiji kad idemo nismo baš bezbedni. Šta vam se dešava? Pa dešava se da napadaju kola, da napadaju sve. Usput kad ide za Prištinu, Beograd tamo. Da li UMNIK zna za probleme Goranaca? Zna, ali prolazi pročitke. Jednostavno ne reaguje. Imali smo dosta slučajeva poginutih ljudi, ubijenih od strane te organizacije, ali još nije nijedan otkrijen, niti ko ih ubio, niti šta je ubio. Jednostavno ljudi su sahranjeni i tako. Niko nije odgovarao? Niko do sada nije odgovarao. A preko skoro 20 Goranaca posle rata poginulo. Posle rata. I sad još uvijek nijedan slučaj nije otkriven. Puno je problema. Naročito su oni bili, naročito su u početku bili to problemi bezbednosne prirode. Oni ni danas nisu eliminisani. Puno je i danas upada iz susedne Albanije, pošto se granica ne čuva, u pograničnim selima, nasrće se na imovinu građana u tim selima, ali u posljednje vreme te su bande počele da zalaze i dublje u teritoriju. Tako da se ugrožava i imovinska sigurnost, ali i lična bezbednost građana. A na tom planu mogu reći da međunarodna zajednica ama baš ništa ne čini. UNMIK, odnosno KFOR, slabo kontroliše granice, pogranični prelazi ne funkcionišu na način na koji bi trebalo da funkcionišu, kako je to uređeno u svetu. Naprotiv, haotično ljudi prelaze granicu i vraćaju se kad to oni sami požele. Mislim na građane iz susedne Albanije. Pre rata ovde je bila vojska čuvala granicu i nijedan nije smeo ni tamo ni ovamo. Legalnim putem se išlo preko Vrbnice sa pasošom, možda ideš i tako. Pa problema je bilo dosta, recimo ovde bilo je dosta seći, sekli su našu šumu, naše imanje, naše sve. Ja imam gore, evo graničimo se sa Albanijom, zvano mjesto Arber. Negde 72 stabala drva, te buke, te čer, te joje posečeni. Do danas sad je to uništeno i tako ostalo, na milost i nemilost. Toliko smo mi imali sa UMNIK-om, bili recimo tamo da prikažemo i dolazili su na lice mjesta, a od toga ništa nije urađeno. Samom činjenicom da je država izgubila ingerencije na ovom prostoru, da je ovo protektorat Ujedinjenih nacija. Mi smo svjesni činjenice da nikad nećemo izgraditi poziciju koju smo imali pre rata. Mi smo kao zajednica
nacionalna u celom onom posleratnom periodu od 1945. do rata na Kosovu na neki način bili povlašćena zajednica iz razloga što živimo u ovom pograničnom delu Kosova na tromeđi Albanije, sada Makedonije i Srbije, i da smo u tom posleratnom periodu bili dobri graničari i lojalni građani Srbije koji su poštovali zakone, a zato normalno bili i nagrađivani od same države, u smislu da smo bili na neki način pozitivno diskriminisani.